na pele fihlile mo motseng wa Diphuti mo ga Maja ga Phiri mo e leng gore re tlo bontsha mmubua o iphihletseng re le Balonyogo Trading and Project re na le ba Chari Wanda le ba Mogao Production ka se sebaka baithuti ba gona ka kwa phaposing ba boga mmubua o iphihletseng o e leng gore o balwa ke barutwana ba Mphato wa Marematlou mme ke mswarena magolo e le gore re na gore bana ba Mphato wa Marematlou ba tswelle ka ditlhora a nna brere go bona gore na ba Ipsine ka go bona mahunyela ka mo go a fitlang tšhelete ka gona le ka mo go itimetseng ka gona. Ipsine that's right story di tlhagelela ka kwa story ke nngwe di puša botlhoko tsana pelo ke nngwe di a serela so story sa se tlhaka ke ipsine ka sekolo se tlhopere re bone a kgonne go tla teaching tla ka re ba re e ba apalela ke gore a mo patelle diteng tsa gagwe empa o kgonne go phumela ka a mo thusitse phegelelo e tswala ketego o se kwa dumela seemo sa lapeng la reno se affecta bokamoso ba gago tsanko e re batho ka moka ba ba ke kgwetsang ba le seemong sa go tshwana le re bone ba ka tshwana le ena ba gotlelela gore maphelo a bona a kaonafatsa se ruta gore re se ka rata basadi ya re bone banna ba lwela re bone bua ke la go nna today ke ithutile ka gore tshwarelelo e tswala katlego ka ge re ile ra bona gore re bone ga sa ka a le dumela gore bohlaki ba ka gagabo bo tle bo define bophelo ba gagwe mafelelong o ile a feleletša a tšweletše bophelong ba o ene mo pela ga lene ke morero James Khanye president ya Mahlogedi president ya Mahlogedi Sec vice president ya Cape Control district le vice president ya Limpopo re le bana ba Mahlogedi re tla go leboga ba ba tlhele go no go launcha film ye ya o iphitlhetseng ye re logo e botse ka moka re a kwalela ke re leboga sekolo se ke leboga memo ke leboga le lena ba lena